wahisemo neza wowe udahwema gukurikirana ibiganiro byacu. Iyi ni Butterfly Media TV kugeza amakuru y'imikino. Turi ku itariki enye Gashyantare 2026. Uyu ni Hakimu Kiwanuka n'ibyishimo byinshi nyuma yo gutsinda igitego cya mbere cy'ikipe ya APR FC ari ku munota wa 11 w'igice cya mbere. Hanyuma ntibyanatinze kandi ku munota wa 40 Memeri Dawo nimero 8 yaje kuba ashyiramo igitego cya kabiri cy'ikipe ya APR FC, biza no kuba birangira ari ibitego bibiri ku busa bwa Gasogi United. Turi muri Rwanda Premier League 2025-2026. Igice cya kabiri gitangira ku munota 55 haje kuba haboneka ikarita, ni ikarita yahawe uyu Dawuda Yusufu. Uyu musore rero akaba yaje kuba akora ikosa aho yakubise inkokora uyu mukinyi wa Gasogi United. Hanyuma rero ku munota wa 73 haje kuba hatangwa penalite y'ikipe ya APR FC. Ni penalite yaturutse kuri Ndikumana Dani wakiniye nabi Bugingo Hakimu mu rubuga rw'amahina. Umusifuzi rero Kayitare David nta kindi yagombaga gukora, yahise atanga penalite. Hanyuma rero iyo penalite yaje kuba iterwa na Jibril Watara. Jibril Watara nta kindi yakoze uretse gushira mu rushundura atsinda igitego cya gatatu cy'ikipe ya APR FC ku busa bwa Gasogi United. Ni nako umukino uje kuba urangira hagati ya Gasogi United ndetse n'ikipe ya APR FC. Umaze iminsi uri kubyumva ko uyu muyobozi w'ikipe ya Gasogi United ni Kenisi amaze iminsi avuga ko ngo Urubambyingwe rugomba gukora ibishoboka byose rugakura amanota 3 imbere y'iyi kipe ya APR FC. Uranabyibuka ubwo yavugaga ngo atanze gasopo ku ikipe ya APR FC ngo ntabwo igomba gufata Gasogi United cyangwa se Urubambyingwe nk'andi makipe yirirwa itobatoba, harimo za Rayon Sport, za Bugesera, za Mukura, mbese ari amakipe yandi yose. Ariko kuri uyu munsi ngira ngo ikipe ya APR FC ije kuba ibimwereka ko nayo atari agafu k'imvugwa rimwe nk'uko wagiye ubibona aho ngaho. Rero ku mashusho Gasogi United ibashije kuba ibura amanota 3 yakura imbere y'ikipe ya APR FC nk'uko wabibonye. Kandi uyu nguyu Kenisi aho yarari mu banyacyubahiro, aho bari bicaye bari kureba uyu mupira, wabonaga uburyo amarangamutima yari afite nk'uko yari amaze iminsi ari kubitangaza. Na mu gitondo yabyutse bivuga ngo umuntu urwara umutima ntazigerera n'umunsi wa rimwe cyangwa se kuri uyu munsi w'itariki ya 4 Gashyantare 2026 ngo atirirwa aza ku kibuga, ngo ahubwo ategereze aze kumva amakuru y'uko byagenze, ngo ikipe ya Urubambyingwe iraza kuba ikora ibitangaza, aho iraza kuba ngo yica ikipe ya APR FC cyangwa se Nyamukandagira. Ariko Nyamukandagira imaze kuba iyikosora, yitsinda ibitego 3 ku busa bwa Gasogi United. Reka ngushimire kandi nkubwire ngo warakoze cyane wowe udahwema gukurikirana ibiganiro bya Butterfly Media TV kugeza amakuru y'imikino, update ziba zigenda ziri gucaracara mu makuru y'imikino. Ariko tukajya gucya tugasimbukira no muri politike, tukajya gucya tugasimbukira no mu myidagaduro, no tukareba iba bigenda biri kuhavugirwa. Ariko tukibanda ku makuru y'imikino, ngusabe gukora subscribe rero, share na comment. Hanyuma nuramuka wiyandikishije uzajya ubonera ku gihe amakuru y'imikino tuba tukugezaho 5 kuri 5. Reka mbere kuri 11 rero umutoza Abdurahim Tarebu abo yaje kuba yifashisha kugira ngo abashe gukukana amanota 3 ayakuye imbere y'Urubambyingwe. Mwizamu harimo Ishimwe Pierre nk'ibisanzwe wari wambaye nimero 30, hakaza Byiringiro Jean Gilbert wari wambaye nimero 18, hakaza Bugingo Hakimu wari wambaye nimero 15, hakaza Nshimimana Yunusu nimero 28, hakaza Nigena Clement wari wambaye nimero 17, hakaza Ruboneka Bosco nimero 27, hakaza Dawuda Yusufu waje kubahabwa ikarita y'umutuku. Binavugwa ko atazakina umukino ugomba kuzabahuza, ni umukino ugomba kuzabahuza n'ikipe ya Bugesera. Ngira ngo biri kuvugwa ko uyu musore ashobora kutazakina uyu mukino nyuma y'uko yaje kuba ahabwa ikarita y'umutuku. Ni umukino rero uzaba kuwa 6. Hanyuma hakaza Dawuda Yusufu nimero 25, hakaza rero
Memeri Dawo wari wambaye nimero 8, hakaza Kiwanuka Hakimu wari wambaye nimero 7 wanatsinze igitego cya mbere cy'ikipe ya APR FC. Hanyuma hakaza na Jibril watoratsinze igitego cya gatatu cy'ikipe ya APR FC wari wambaye nimero 10. Hakaza na William Togimiri wari wambaye nimero 35. Hanyuma rero nk'uko twabikubwiye umukino ujya gutangira mu gice cya mbere wabonaga ko amakipe yombi yasaga nkaho arimo kwigana, aho iyi kipe ya Gasogi United yatangiye gukina isa n'idefanda, ukabona ko badashaka ko ikipe ya APR FC yabinjirana ikabatsinda igitego gutyo. Ariko ibingibi ntabwo ariko byaje kuba bikomeza kugenda, kuko ku munota wa 11 nkuko nabikubwiye ikipe ya APR FC yari imaze kuba yinyabika igitego cyayo cya mbere. Hari ku munota wa 11 ni igitego cyatsinzwe na Hakimu Kiwanuka. Ni ku mupira mwiza rero yarahawe na William Togimeri. Hanyuma rero ku munota wa 40 Memeri Dawo wambaye nimero 8 yaje kuba ashiramo igitego cya kabiri cy'ikipe ya APR FC. Iki gitego rero cyaje kirangiza ikipe ya APR FC kandi turi mu gice cya mbere. Bajya no kuruhuka rero ari ibitego 2 ku busa bwa Gasogi United. Mu gice cya kabiri rero umukino waje kuba utangira, byagaragaye ko iyi kipe ya APR FC irimo irashaka umwanya wa mbere hasi hejuru ku rutonde rwa shampiyona y'u Rwanda 2025-2026. Koko ni nako iyi kipe ije kuba ibigenza nyuma yo gutsinda Gasogi United ibitego 3 ku busa, ikabona amanota 3. Hanyuma rero igice cya kabiri gitangira habayeho gusimbuza, aho ku ruhande rwa Gasogi uyu nguyu yitwa Hakizimana Adolphe, Byiringiro Thierry, hakaza na Bizimana Didier baje kuba bajya basimbuye Muhondo Kuri, Elize na Kokowete hari ku munota wa 46. Hanyuma rero umukino waje kuba ukomeza. Umukino rero uko wagiye ugaragara, byagaragara ko ikipe ya Gasogi United rwose yarushwaga cyane. Gasogi yarushwaga cyane, ikipe ya PLFC wabona ko ikudomina mbese mu magambo makeya. Ikipe ya PLFC yadominaga ku rwego rwo hejuru, nubwo abantu baba bavuga ngo iki ari amagambo ya Kenisi, niba ari uburyo bwo gushyushya wenda urubuga rw'imikino, cyangwa se wenda gushyushya inkuru, cyangwa se gukabiriza kugira ngo yumve ko Gasogi ari igitangaza, cyangwa se Urubambyingwe ari igitangaza, ari ikipe hari twavuga ko idahangarwa kugira ngo abantu bayitinye, wenda baze no kujya mu kibuga babanje kuyitinya. Ariko wabonaga ko rwose imikinire ya Gasogi yari iri hasi cyane, ikipe ya PLFC yayidominaga cyane rwose. Hanyuma rero mu mukino uheruka ikipe ya Gasogi United yatsinzwe ibitego 3 kuri 2. Ni ukuvuga ngo Bugesera yinyabitse ibitego 3 kuri 2 bya Gasogi. Hanyuma rero bikaba binagaragaza ko iyi kipe ya Gasogi United iri kugenda isubira inyuma, kuko ibingibi niba uyu munsi ibashije kuba ihusha aya manota 3 ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona, yari iri ku mwanya wa 10 n'amanota 22. Ikiriho cyo biragaragara ko ikipe ya Gasogi irimo iragenda isubira inyuma aho kugira ngo itere imbere cyangwa se yavanse ijya imbere. Ibi rero biragaragaza aho iri kwerekeza nyine, ubwo nawe urukubyo. Hanyuma ikindi nakubwiye ko ku munota wa 55 red card yaje kuba ihabwa Daudo Yusufu. Uyu musore akaba yaje kuba akinira nabi uyu mukinyi w'ikipe ya Gasogi United, yamuteye inkokora, mbese byanagaragaraga ko asa n'ubikoze ku bushake. Ntago ririya kosa Daudo Yusufu yakoze akahabwa n'ikarita y'umutuku, byanatumye ashobora no kutazakina ku mukino ugomba kuzabahuza na Bugesera FC kwa gatandatu. Ntabwo ririya kosa ryari rikwiriye rwose. Daudo Yusufu sinzi, ariko nuko byaje kuba bigenda. Hanyuma rero ku munota wa 73 haje kuba haboneka penalite y'ikipe ya APR FC. Ni penalite yaturutse aho Ndikumana Dani w'ikipe ya Gasogi United yakiniye nabi Bugingo Hakimu mu rubuga rw'amahina. Hanyuma umusifuzi David Kayitare ahita atanga penalite yaje kubiterwa na Jibril Watara. Hanyuma Jibril Watara arayinjiza, kiza kuba igitego cya gatatu cy'ikipe ya APR FC. Hanyuma rero ku munota 75 bamaze kubona ko batsinze, bamaze kubona ko nta bindi bari kurwana nabyo,
uyu Memeri Dawo Byiringiro Gilbert Jean Gilbert na basimbuwe na Mugisha Gilbert ndetse na Mborenga Fitina ku ruhande rw'ikipe ya APR FC. Hanyuma ku munota 79 Kanamugire Arsene yasimbuye yabivuze Fabrice ku ruhande rw'ikipe ya Gasogi United. Ikipe rero ya APR FC ihise iza ku mwanya wa mbere n'amanota 36 ku rutonde rw'agateganyo rwa Rwanda Premier League 2025-2026. Hanyuma ubwo birumvikana ari Hilal iraza ku mwanya wa kabiri n'amanota 35, Police iraza ku mwanya wa gatatu n'amanota 38. Ubwo ku mwanya wa kane hari Arimerek ifite amanota 32. Ubwo ku mwanya wa gatanu hari Mukura ugakomeza ifite amanota 30. Ugakomeza uko urutonde rwa Rwanda Premier League ruhagaze nuko nguko bije kuba bimera, aho ikipe ya Pele FC imaze kuba ihita ifata umwanya wa mbere nyuma yo kugaragura Gasogi United ikayitsinda ibitego 3-0. N'umukino rero wabereye kuri Pele Stadium turi ku itariki ya 4 Gashyantare 2026. N'umukino wagomba gutangira ku isaha 12, ariko Rwanda Premier League bamaze kuba batangaza ko uyu mukino waje kuba wimurwa ku isaha y'isa 9 biturutse ku kibazo kibura ry'amashanyarazi cyangwa se amatara afite ikibazo kuri iki kibuga cya Kigali Pele Stadium gikunze guteza impagarara. Hanyuma rero umukino biba ngombwa ko bawigiza imbere. N'umukino ugomba guhuza ikipe ya AS Kigali na Rayon Sport ku munsi w'ejo tariki ya 5 Gashyantare 2026, nawo ugomba gutangira ku isaha 12, nawo wahise uzanwa imbere. Ugomba gutangira ku isaha y'isa 9. Ubwo nakubwira ngo tuzongere guhura ku munsi w'ejo turimo turareba ese ninde ubashije gukukana amanota 3 hagati ya AS Kigali ndetse na Rayon Sport. Nyagasani akomeza kurinde, ukomeze ugire ibihe byiza. Bye bye.